Задоволство ми е што за Равенка за успех успеавме малку да украдеме од времето на Ацо Пејовиќ, кој е сега во една набиена агенда непосредно пред концертот, спремен со возбуда веројатно. Ацо, драго ми е и задоволство што ќе одвоиш малку од твоето време и ќе се обратиш на нашата публика. Hvala. Veliki pozdrav naravno i vama i svim vašim gledalcima. Pa, naravno da sam uzbuđen i da sam srećan i zadovoljan kad je ovako dobro i kad je publika ovakva kakva jeste. Nije sad ona stara fraza, ono, znaš, ja uvek volim ovde da dođem. Ja stvarno volim Makedoniju da dođem i uživam stvarno. Ovo je već 4. put da radim. Сакам да прашам, дали имаш некоја евиденција колку пати Pa веќе? mislim da je ovo, nije mislim, nego znam sigurno da je ovo 4. put. Tako da već smo mi stari znanci, publika i ja ovde u Skoplju i naravno da mi je uvijek puno srce da dođem i da ovde uvijek uživam. To su ljudi koji znaju i da uživaju i znaju da se vesele i nekako imaju tu posebnu dušu. Кога во прашање Македонија, на што те асоцира? На добра храна, на добра музика? Dobra hrana, dobra muzika, lepe žene, veseli ljudi. Pa mislim, sve ono pozitivno. Ja zaista nemam nikakvo negativno iskustvo, niti imam neku negativnu stvar koju bih mogao da kažem. Nisam ni onaj koji ne kaže ja što mislim to i kažem, ali stvarno nemam nikakvo loše iskustvo i baš sam, onako ja sam uvek srećan kad dolazim. Makedonija mi je nekako, ne znam, bliska zato što je ovo nekako narod koji zna da uživa, a ja sam neko ko je meraklija i ko voli da voli kafanu, voli pesmu, voli druženje, tako da Ја морам да кажам и да забележам дека ти си шармантен секогаш за женската публика, но подеднакво те сака и машката публика. Веројатно тие твои песни кои имаат така длабока содржина и толку емотивно ги интерпретираш со една добра машка енергија, прави баланс помеѓу женската и машката публика. Имаш ли таков впечаток дека и за едните и за другите си подеднакво интересен? pa ja se nadam da je tako. I ako je tako, drago mi je, naravno da i muška publika voli da sluša to što ja pevam i što radim, ali u svakom slučaju da mi je draže da me žene više vole nego muškarci. Нормално. Кажи ми, има ли некоја македонска песна што ти е омилена или што често ја пееш на твоите настапи и кога не си во Македонија? Pa vidi, ima puno tih starih pesama makedonskih, narodnih, koje ja volim, koje u kojima uživam, ali prva neka modernija pesma koje se ja sećam, to sam čuo od mog velikog prijatelja, nažalost, on više nije među nama, to je bio Jay. I Jay jednu pesmu pevao i naučio me, ja sam tu pesmu naučio i mislim da sam na jednom od koncerata i pevao. Ona se zove Valentina. Ja te molim barem da mi najdeš i te molim nemoj da mi kažeš neka vreme zaludno ke gubam. I to mi je nešto ostalo sećanje na njega. A tu je stvari ona njegova koju je on preradio posle 99 žena da me vole. Baš njegov stil. Da, njegov. Ali ima puno, mislim, da ne pominjem od Lihnide do, ne znam, tih nekih starih pesama. Volim, naravno, volim. Mislim, ja mnogo puta se ponavljam, ali to je neka priča koju svi znaju, ono da, znaš, kroz Bosnu nemoj da pevaš, kroz Srbiju nemoj da igraš, a kroz Makedoniju nemoj ni da igraš ni da pevaš, jer tamo i ovde igraju i pevaju. Да, Македонија важи како, односно македонскиот народ како доста музикален, но дефинитивно ги сакаат српските изведувачи. И еве посебно тебе, затоа што гледаме дека секој нов концерт, кога и да го правиш, фул е публиката. Мислам, концертната сала Борис Трајковски, што воопшто не е за подценување, затоа што е најголема кај нас. Ти живееш со 4 жени дома и веројатно не ти е лесно. Една од подрагите песни, веројатно, предпоставуваме Тебе дугуем, Све ти дугуем. Така да, во таа песна ти изразуваш некоја благодарност кон твојата сопруга
И дали е тоа една генерална порака до сите мажи, особено да речеме слика за тебе кој си постојано одсутен од дома? Дали навистина имаш таа голема благодарност кон твојата? Pa jeste, to što živim sa 4 devojke, sam blagosloven. I hvala Bogu što mi je podario 3 kćerke i suprugu s kojom živim, naravno. I mislim da to samo znaju oni koji imaju žensku decu. Da. Kako je to živjeti s devojkama. A što se tiče Sveti dugujem, to je nekako životna priča, nije to samo moja. Mislim, ja sam se naravno našao u toj pesmi i tu pesmu posvetio svojoj supruzi, ali to je nekako pesma generalno za sve nas muškarce koji onako svi nekako ne bežimo od kuće što mi hoćemo, nego volimo nekako, većina nas volimo tu kafanu i nekako da sednemo, a pogotovo meni kojem je posao takav da moram da stalno putujem i da sam dosta odsutan od kuće. Tako da to je neka, mogu slobodno reći, neka moja životna priča, ali nije samo moja, nego mnogih ljudi, mnogih muškaraca. Mnogo maže, da. I žene vole mnogo tu pesmu. Da, im je taka nekoja podrška. Jest. Kaži mi od tvojite 3 kerke, da li neko ode po tvojite stapki? Nisam, ovim putem, da li neka od... Pa ja nisam hteo da idu mojim putem. Najstarija ne, srednja i najmlađa, one su jako talentovane i sjajno pevaju, ali nekako ja nisam hteo da idu mojim putem. Zato što mnogo puta sam rekao da je ovo jako, jako težak posao, putovanje i sve za žensko, i ja se uvijek divim mojim koleginicama i uvijek kažem, skidam kapu, zato što ovo što one izdržavaju sa svim putovanjima, noćnim radom i svim ostalim propratnim stvarima koje prate ovaj posao, ja kažem mojim koleginicama treba spomenik dići. Jer stvarno treba, ozbiljan mi je posao, a pored svega toga treba porodicu održavati i sve, tako da... Ženata je stolbot. Tako je. I samo iz tog razloga nisam hteo da... Mislim, nisam hteo. Ne možete vi nikad nikome zabraniti ako neko nešto hoće, ali sam se trudio da im objasnim da ipak ovo nije... Ne bih voleo da se... Partner i pejač? Aha, pa ako im muž bude pevač, šta da radi? Tako je kako je. To bi rekao, da ili ne? Tako, pa mislim, tu već ne mogu da biram. Tu već bira srce i tu ja ne mogu da utičem. To je nešto što ne možete ni na koga da utičete, tako ni ja na moje ćerke, ako se zaljube u nekog, ne možete vi da birate. To srce bira. Kaži mi, posle Тома филмот, дали твојата популарност порасна? Мислам, ти беше многу популарен и предходно, него дали се здоби со една помногу бројна публика? Пошто тако да видиш дома се еден посензитивен. Došla je jedna nova vrsta publike koja nije znala da mogu i to da radim i da pevam i to. Tako da ja kažem kao što jeste, mislim da je to samo jedan stepenik, jedna stepenica više u mom životu i mojoj karijeri. Tako da idemo dalje. Biće valjda još tih stepenica u životu. Се надевам и публиката очекува за нова година каде? Nisam... За нову годину. Za novu godinu sam u Budvi, na trgu, ispred Starog grada, gde se uvek održavaju nove godine. Tu sam 31. Onda 1. idem za Banja Luku trg i onda se iz Banja Luke vraćam u Bar trg, opet Crna Gora. Tako da malo mi je to putovanje onako duže, ali mora se. На твое тло, Da. во Црна Гора. Јас една нова година славев каде што ти настапуваше и морам да забележам дека си неуморен, толку се даваш себе си, да ќе ја паметам за цел живот. Pa slažem se, otkud znam. Неуморен си, не прекинуваш. Ја гледам 5-6 пееш, весело, расположение. Pa to Не je, паѓа расположението. znaš kako, mogu da budem umoran koliko hoću, ali kad se popenjete na binu,
onda ljudi ne smiju da primete ni vaš umor, ni bilo šta drugo. И Tako тоа da, си ти, нели? Тако Тука е, се наоѓаш тако. природна средина. tako je. За крај, бидејќи треба да излезеш на сцената, нема да ти одземаме повеќе внимание. Што ново да очекуваме од Ацо? Има ли нови проекти на Evo večeras će premijerno ići 2 pesme i još se nisu pojavile ni na mom oficijalnom kanalu, nema još ni spotovi nisu izašli, a večeras će skomska publika biti prva koja će čuti 2 nove pesme. Tako da тоа ми е драго да видиме. to je moj novogodišnji poklon za publiku večeras. Баш ти благодарам и тука ќе ја видиш реакцијата искрена на публиката како Pa pitaću ih da li će im se dopasti. пошто ти ни даваш подарок и ние тебе ќе ти дадеме подарок. Ова е Каролина Херера со посебна посвета за тебе. Еве. И ова е од Content Impex. Подарок и мало внимание за твоето одвоено време и за тоа што нашата македонска публика толку те сака. Hvala vam, Вели divni ste. па година. Hvala vam, divni ste. Ja vama želim srećnu novu godinu. Poklone nisam poneo jer sam nisam razmišljao to. Ќе Ali ни подариш нови песни. tako je. Hvala vam na ovom divnom poklonu. Svim vašim gledalcima i vama, naravno, ekipi, želim srećnu novu godinu, da vam Bog da puno zdravlja i sve ostalo će doći samo po sebi. Bitno je samo zdravlje, a sve ostalo snaći ćemo se nekako. Јас се служувам дека здравјето е најважно. Ние со мојата екипа од Checkmate дојдовме баш тука за да можеме да зграбиме од твоето време и ми беше големо задоволство. Hvala vam i vidimo se ponovo. Svako dobro.